President rule lakpa hai se popular ministry akoi gi MLA mayam gi manung da lerak tabdagi Manipur gi law and order situation se phalak taba mase Mr. Biren gi ma ke marai bak thi ba hai betai apho tabuk tawruba particularly poppy gi thaba khotpa afim gi pambi thaba khotpa se ahamleramba government mayam punamusne karim ta tarundaba han jengam dabadagi sum chauthorokpa Manipur se golden triangle se Myanmar romdagi amadi Bangkok romdagi Laos romdagi thaidu Manipur da lakhare to was Mr. Biren changudagi mai gi dosa se kargar hogi bani hogi bada mapung phan roman ngamamdi maramdi akoi marakta tin changba MLA mayam jaruk padigi mathang tonor pada phamunar padigi president rule lai president rule lakpa se ai harauji haibar thadi kaino haida akoi leipak siga tangdu litana leitawai MLA mayam singsina mohni irang haun ba phammuna bodigi tawbudi mase president rule lakpane president rule lakpa se phanakun law and order se hoi chumi pubungam daba control tawungam daba bharat sarkar na tangkai Manipur tamdaliba se former chief minister da nangne yengbiu ching da leba se ko honagi moina mathong na lebina mon ngamguni na tawrubani na tawre moi se hona bangamdre fattaba hingchaba jaitamba miyoi singakta na chumne heta hairaga government of India haira yagadaba natte makoi de terrorist ke group ngatani na makoi de mi sa hatpaga chap manana hatpada hangoi de group ni na aduna president rule se puraktabu yadaba matang na thokpa akoi mi masen su phammunabada ayamba dissidents group mayam Manipur thugaina hona bada tawbai MLA mayam singchina namdra Manipur se president rule porakpani the president rule lakpa hai se only me humna mase pangada bani governor advisor amadi chief secretary ga advisor jibok haptri kana hapakni khangde aduna gom hani gi sarkar na tobung amamda punamak se neutral amo ne president rule haibusina rashtrapati sasan haibusina mohimi ahum chief secretary ne the advisor ne governor mohim kaktani na tawgudri files jam thuna move tawgani decisions loina mai makha de loina logani the governor na manam ganang se kugi chief secretary the security advisor DGP makoi mayam punam office ki paraphernalia loina mari mata punamak matang lag punamak unaba khodma wadi sanaba this is a practice and this is a convention ma lakpadi aham mayam se sakang naba khot pasijam namasijam matholi nothing important is important haibu mokoin haigani akoi the law and order problem se shinarapuni government of India akoi mase thok phajina tawdaba yade chumi thani hum moina panbada secretary ati karim ta thok tawungam derbasu secretary tami di shoidana hani donna punghai pungama thabak torma hurama chen khiba adu di yararoi secretary se discipline ma ubu phangani secretary se file move se every moment every minute ta loina mase matik char chatkin natrabadi chief secretary to suspend khodak ta tawthorokani president rule is indeed tough popular government ki administration mark na pubu sasan se pubung amakta dana mang tak lobita musemgot sagala governor purakpani na adu governor chalaga unaba mayam punamuk wadi utai saba khotpa sakang na ba khotna ba punamuk se it is a quite nature makangbam thoi kanana who is secretary who is a secretary koi loan order kanana pairi anana koi secretary administration kanana pairi home commissioner kanano chief secretary unadanta leire yare ati makha de leiba joint secretary bo deputy secretary bo makan lei pun department pun khangba mai mathauni aduna mana mayam pun sakang na ba khotpa amadi mana pamba soidna hairamani ina pamba sini aina tahonningo sini adi he is a man of task Laibajik Excellency Governor of Manipur, Sri A.K. Bhallabu, in Thagachi. I have my due regards for him. He is a man of task. I strongly believe that the Excellency, His Excellency Governor, he will deliver goods. Manipur issue, it is not a matter of joke. It is very serious. Manipur government was in limbo. Yamna mapam marang khangda lelbani. Ati tamak the government of India has deputed him and appointed him as a governor of the Soidna Professor Togani, my Tijangani, Manangam Soidna Togani, Magyama Tavksi and a Mapung Pava Yam Kokta the Baheba,
खोटपा कश्मीर गुम्बगे JNK गुम्बगे मफम मफाव चही सुक कुइबसे 370 आर्टिकल लोकथोकपा ngमदबा 35A आर्टिकल लोकथोकपा ngमदबा असी पुनमक साथेगिरबा पॉइंट्स में हम पुनमक से he is one of the architect, he is one of the designer माना होनबदी होम सेक्रेटरी चही मरी लेरक पायु से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 142 करोड़ पीपल की होल यूरोप तबसी पॉपुलेशन से जौदरबने कंट्री कुंतरेतना असी पुनमक अचौबी इशू पुनमक लोइना माना होनरकपनी अदुना मासे जम कैपेबल ओइबा अखि एडमिनिस्ट्रेटर अम ओइबिरमबनीना and being a governor he has been given a free hand to restore to bring peace and tranquility in the Manipur. I was so I am full confidence His Excellency Governor in his short tenure or in his long tenure he will definitely bring it Manipur into a peace and tranquility prevails in the state. Have a thajabam simalaji yamnoje pong makha chatharak padai khoigi ngarang si khoigi लेबाक सिगी खोई स्टेट सी ओइना याम सावबा लुप अम ओइरिबा कोकोमीना गवर्नर उनदुना मियाम गे लेंगाक अमुक हंजिलना बतक्सिन खिबग लोइना तोंगान तोंगान बा पॉइंट सिंग यावबा मेमोरेंडम पिसिन खिबग लोइना तो पाव मदना रिफ्यूजी ओइरमसिंगना तोखाई तानाबा तालकली बसे पुनिंग थगतफम थोकते हाइना कोकोमीना गवर्नर द तक्सिन ख्रे अदुगा स्टेट सिदा यामना थुबा गवर्नर अमा गवर्नमेंट अमा सेम्बियु हाइबा वाफम सिंग तक्सिन खे बतारे पाव कोकोमीना लौखलाइबा खोंथांग अदुगा गवर्नर उनरगा मोइना थमलमलिबा मेमोरेंडम सिदा कमानि येंबे आइबो Oh yes कोकोमी हाइबसे यामना फजबल लुपमनी लाइबक थीबदी मणिपुर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मसिंग से यामन रबदगी नोमै मनुंग द मंगा तरा मचा पुथोक्तन एसोसिएशन से सेमी कोकोमी हाइसन मणिपुर द रिप्रेजेंट तौब तारक तंजाद मसे मही मरोंग जानगनी अदु अखोई मीदी अमना काखिदो रहिदु वाइखुदो मखोंग पानी चिंगधबा माक तमनिंग धो ओइगदरा अइदु ओइरुदिगा अइ हौदोंग मयाम गे मकोक अइ ओइबं ngमुदरसु उची मयाम गे मकोक ते अइ ओइगे हाइ नहता थोरकपा अदुना कोकोमी और तरागी चेशु दिस आर ऑल अखोइगे मैच्योर्ड ओइबा यामना हाई सिंबा से एग्जांपल कोकोमी द फॉर्मर ह्यूमन राइट्स कमीशन के मणिपुर चेयरमैन ओबिरंबा खाइदम मणि अमदी आरके निमाई वन ऑफ द मोस्ट अखोइगे top administrator and who knows the Manipur ins and out moigum ani gumna pubidana khotna torokpa Manipur the mayam the CSO mayam punna chamina bo khotpa isa ko lebak phai adu sa ko is member amani aisha mag vice chairman uni yauri samoi matung din chachei adu kokomi I appreciate adu kuna we appreciate nate I appreciate nate we all people in Manipur the CSO mag lebase kokomi se matung ingadabani कोकोमी है मैम पुनः चंग था कोकोमी तौगनी एसोसिएशन उल्टा तौगनी तौगनी मथोंग मरम खंगदना स्टेटमेंट से पुंपी पीद पुंपीना दिल्ली कनागुम खंग चानब सेक्रेटरीट भाई नखोब मणिपुर कोई तौरी पुनः करी करी तौरी करी सिंसा यस प्लीज नखोद 60 रिप्रेजेंटेशन थारेने कना कना ग्रुप से कन ग्रुप तो करी लखुट का दबन नखोय अदुम ता हाइरो हाइने आइनो हरे कृष्ण अदुदा कोइदि खंगद्रे अमन अम थागनी अमन अम प्राइम मिनिस्टर थागनी अमन प्राइम मिनिस्टर थागनी प्राइम मिनिस्टर दु येंगबे मतमसु लेते माने जेंगुदर ओनली होम सेक्रेटरी गुंबल लेवल दिगी और DIB गुंबल लेवल दिगी थागल पतंजादा देन इट कम्स द कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थरकनी मोई अहुम मरी से नत दिकनाम धन्नी जेंगो तले दुमाना है 60 ऑर्गेनाइजेशन ना मणिपुर सिगी पीस प्रोडक्ट नबा इंडिया गवर्नमेंट ना मसे को होनबियु है अतो कनाई मवा कना लोगना अमनमु तोंगाने इरी अमनमु तोंगाने इरी करम मै ग्रुप लखलुगे मसे भारत सरकार को फाइल से प्रोसेस तौदन हाइरिन आइदी का खुम खंगद्रे यमु लेबिरिबा CSO पुनमक 60 एसोसिएशन ना प्राइम मिनिस्टर थाखरे लोरे एज प्राइम मिनिस्टर से मा की मरुप मैं प्राइम मिनिस्टर की लेवल दाना कई अते तोप कंट्री की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ओबेदुन मान इग्रे एसोसिएशन के ऐसे प्रेसिडेंट ने इंडिया की प्रेसिडेंट मिस मनमोसु मसु प्रेसिडेंट ने मा कई चप मने एट पार्ट दाइ वखन से पुग्रे कोई से अदुना कोई एसोसिएशन फॉर्म तो तोपियो एसोसिएशन थुपचन बियो
मदुत मणिपुर को ngak pangangmani kokomi saguli kokomi ne point to point yamra mana hairi point mem se koigi ministry install to bi madi sumai to na koi Myanmar di laiba koigi han MP or mio singa lakna kotna hajik man hajise toriba koi thanglian pau kana leriba goite ka leriba han Myanmar de ex MP or mani ma kasakra mai tan Manipur de lerino madi PS how keep ka leramba madi masa sombra trek tagini masa Myanmar ki citizen ne karamai to na siga suspension of operation de kamal lerino karamai tan makoi India government wari shari bano adi election se thona tahun biu madi koi Manipur de koi popular ministry loina thona to biu ko hybrid chingbo ko ne jam na phatina point se jam gre man hari se masa thagani ngaktani adu governor se jam punna jam lumna logani aduna CSO mayam de hangachege kokomi se mayam chengna thagat panina akui individual people statement or address to the prime minister or president or governor p is a toxi adu di kokomi who is kokomi you nobody and amukum haju pale lengang na mukhalak patar da koi ikai ne thokani adu masing de koi khangmi na si civil society or organization akui punamang asai ke waikhogi culture chanabi amaka khidor amna muching dhabi adu mite ye culture ni do mase ko mut pani mase ko pangan solak pani akoni siga tawri punamang ase delhi ko man khangde khanbi gano lamphel da leiriba achou chuba mioi sing intelligence ya achouba IG level da leiriba mi ahum leiri makoi sina aina kadi tawi ngasi siga ngangi base moi recording tarungani adomna kari statement piki mi kayana loop site mi kayana kari ngangi punamaka se everything on record the minute to minute thari bane delhi da akoi mase kaugum si akone tawri punamase kun loli nai khalli kholim punam do muche moi gi tamak de loina moina koi gi radar da moi radar da koi loin lei grabani makoi na koi se kadai de challi ai gari number kyano ai mobile number kyano ma kana tinadui kana wari sari asi punamase loina khomjen bam koi mathoni khomjel laga tasal laga bharat sarkar da time to time minute to minute pung adigi pung hour to hour koi nomui manung da masi information se morning dama afternoon dama evening night dama thari bani manam madana khoi tawdi punum sa ada phagitan toye khoi khel khoi khangde ai sigai women society ai lupamani ai chala laurul ai wa adum wa se kana ta gadage taroi aduna akhuna pamjabadi kokomi leire kokomi makhad ko chamina si kokomi se ko ni samga pe jadra bukhong panching da se no you are not fit latho akhoi hai se kadauge tabuk phajana ko ne sagu akoi ichai su ngaktani makoi ne tori pun mo sacrifice tori pun mo sakoi thagat ningai ni mase ai trapta di specially ai am thagat chai adu mayam punamak association punamak lup punamak koi makhad leminasi akoi koi agenda to wana leribusu lipa ke tor putan jade kokomi you lead we appreciate you are playing a pivotal role we agree aduna koi mohida apun mapirisi sagatsi makoi harak pun makoi lominasi madhut government and governor or maybe chief minister or maybe prime minister loin or home minister makoi shoidana tagani adu tamakta mai young major association lady ada Nagaland lady Naga student federations makoi lead town lady akoi gi Naga mother association lead town lady modi association amani khatali akoi lising ama makai lising ani association leibanina madu tobigana kanana su koi thawa sade aduna koi ne sha pulau to lauru tagadaba nate group se sum tasalaga amakakta kokomi se tamaga sumain ton pyramid system tamaga makoni Delhi de chatpa umlaruba makoni ngak pusam lumna lohan si adu hojikti lauri mase koi na mohida apun mapi gum si akoi sagotsi haibe simtang ai thamjige